روش باش گهدار و تماشاوان ویر اف ام شوپینرین برنامه گلاو صبح سلاوریج و حمیان را چکه سنکو لما گهدارن دریا پیلا مرج ویر اف ام روش باش 103.5 برنامه گلاو صبح لگل و بردوام دبا بشی افدیتنین جیمه بتنا دست بکرن شارداریا باجار قامشلوی دمین درخستنا گمار زبلی جمالان راگهاندیه آنجی گوهردیه و دیار کریه کو کسین کل گوری بریار نو ین شارداریه درباره درخستن و راهشتنا گماری ده تف نکرن اوی راستی جزایه بین زدتر آگاهی درباره وی بریار ده و بریز ابراهیم عثمان جه ریو بریا بشه یانجی اوفیسا پاقجیه یا شارداریا باجار قامشلوه دریا تلفونی را میوانی مبا صبات بخیر روش باش گلک سپاس دست که بریار نوا دست بکن یا شارداری یا نوک و راگهاندیه درباره درخستنا گما روز بلی تا بجیج بو مالان بحث بکن چما و اف بریار دست بکی راگهاند سدمین گوهرتنا دمین بری بوانی نو دست بکی روش باش بو همو ملتیما جبر گوهرتنا میعادی چوپی وانا که ما گوهرتن گلک جبر گملتیما تقایید بینت کرد ما آلیاتیما درباسی تاخاد بون بشی آلیات درتکتن راتبون نبرا چوپا خطا درتخصنا الشارعي هم دبي مليدا ملكي ولو نا حضارية يعني نا حضارية مجبر ولو برياري مدرخصن ميعادي وهاتنا قوارتن ميعادي وساعات حفتي صبي ويدرخن حتى 12 يورو جبو حمي تاخن يعني حر تاخك و دمك و ديار كري هبا نا جبو حمو تاخات خنتاني هنا او ناك بشتي ميرونا او جي ساعدو حتى ويشش بجوارا نها ام ناس بكن ينج حفتة الصباح حطاني 12 ايفاريف اما ناس بكن كي جان تاخن تاخي حلكونا كورنيشن سياحية تاخا عمرية تاخا مجتلون تاخا هليلية يعني قراني باناكي آلية ما حدي بشي ويا افج ساعات حفتة الصباح حطاني 12 نيفروجي دكارن چوبا خو يعني جي جمارا خو زبرا خو بافجن راست ويه تقوتج دمجمير دوي نيفروجي او كودرن او در آلية ما حدية بشيرية باشورية وميسنون وصوامع ولكن دمي بيش دمي واجب بقهرن صباحا داني ايفاري نابا كوبين ترخصن نا تشينا بدركبي واتاخا صباحا يا صباحا بشيرو يا جددو حطاني ساعة شاشة ايفاري اف ين داوي بحث كرن راست راست باشا جرا ترمبيلين ويا العربيين ويا باقجي وشوابا وأوجي كوهرتية نعم يا قوارتن وكا تقريبا وكا بريه تاني قوارتن با تحقيق وبشتينيرو دابي مع جوار دانيا وكي ساعات حفتي صبح ويدركبن حتى 12 روش 12 وكذا ويورنا مرابي وروجانش خو بقرن روجانه باشا جبو قماردان كان حاوياتن كو لكولان سركه هنا او جي سيستمك نو جوارداني قالو او روجانه براشتن تاوي او بلي راستا ما سيستمك جوار دانيا او روجي سي جارا وري راشتن شرعي سركه او ناكي صبي ساعات بين صبي ورنا راكرن وساعات دوي بشي ميروي ورنا راكرن وإيفاري ساعات حشتي إيفاري ويدا سوانا كي وري راكر حاويات روجي سي جاراوي وري راشتن أف حاويات
باشە ji bo sûka bajêrek gerin behs bikin wê demên rahiştina gemarê çawa bibe. ji bo sûka bajêr rojê di cara têraştin, sibaha têraştin û êvarî têraştin. Sibaha zû têraştin û êvara jî têraştin ser saet 8 piştî sûk tê girtin. Temayî em mê çopa wê dirê hemûkê em kom dikin û em bar dikin em dibine miqirdê. Rojê di cara. Sibaha danê sibehê zû êvarê piştî demijmêr 8. باشە ئەگەر ئەم بەحسا مخالفەیان جەزایان بکەن کەسێن و نەپابند بن بڤا بریارە ji ber ku te jî destpêka xeftina xwe digot iltîzamek bi dema avêtinê nebû ji lawma jî we ev biryar nû kir anha piştî derxistina vê biryarê eger em behs bikin kesên ku li gorî van demên we destnîşan kiriye çopa xweyan jî gemara xwe navêjin wê çawa be wê çi qas muxalifa we be. Rasta niha me ceza jî derxist wê werî şopandin diriya me re li canî me jî hene û hem di milekî de jî dabîta me belediyê jî heye. Piştî ve mewîdeyê ku me danîna vê miletê me mere erîkar vê teqeyîdê pê bike yê teqeyîdê pê neke em ê wanekê ceza bikin. Ev komîtê we rojane bigerin yên zabîteyê şaredariyê rojane wê li taxa bigerin? Wê li taxa bigerin me li can hatin eynandin ji bo hem milê taxa wanekê û bigerin rojane. Gorî ve mewîdê me derxist ne taxê me dane wanekê tasdîqek nebeqa me û dabîtê de jî heye. Em ê gorî wê nekêm ê tevrekar bikin pêşdan. Ew ceza çi qaseyî yekem car duyem car we destnîşan kiriye? Bi rastî me muxalefeyê nekê cezayê nekê me daniye 100,000 Sûrî bê multezim bî. Eger dubare bibe nabe doaf yan jî zêde nabe? Niha halê hazir me wilo biryar standiye demê pêş dem belkî biryar nedî jî bistênî qutê got ne biryarê me ne wê tevqandin em ê biryar nedî bistênî. Di biryarê de we gotiye jî roja înê nabe ku gemar were derxistin yan jî zibilbê avêtin sedem çine gelo? Roja înê karkerê me hene şofêrin ew îcazî wan nakin heye sibûanen roja înê etla wan nakê. Kesên ku di roja înê cî bavêjin ew jî muxalefe bibin? Rasta gorî taxa çê nabe werî derketin çopawa ew nekê ema hewiyetê sereka ew nekê têne raştin roja înê de. Başe. Bo roja înê jî me 6 sere meyarkirine dot milê stûkê de ne 6 ji bo hewiyetê cewalin. Mirêz em bipirsin vê jî taybet wanî ser ziman ji xwe hûn ê broşoran jî belav bikin ev gava broşoran dest pê bûye gelo we çil ser wan Belê rasta me dest pê kiriye niha me ji milê Kornîş me dest pê kir ser broşotê mewîdê aliyetê ne ya bikevê wextê kar de derviyê nekê jî heta yanî talîma wê jî cezakirinaye ew jî serîne û rojê me jê rehetî dan neşta xêrê jî wê ser pelkê hatiye danîn ser broşotê hatiye danîn. Çi qas broşor we hezirkirine hûn ê belav bikin? Me kemîka baş gelekî me eyar kiriye ji bo qamişlo hemûkî me eyar kiriye û me dest tewzîayê jî kiriye. Nêzîkî çi qasîye? 50,000 broşor yan zêdetirî 50,000 broşor? Zêdeyî 50,000 broşot me hezir kiriye em ê bozayîn. Bozayînin millet kamil diriya komînata re diriya dabîtê re wê werî wezandin kolan malê werî wezandin. Ev biryara nû ya demên avêtina zibilê û çopê gelo dest pê bûye yan jî tenfîz dibe niha kengî ketiye warê?
جيب جيكرني ده نوبرم أما دستي بكريا بس أسبوع وري وصد صدي كري تفعيلي باش نعم دستي كريا أم دراجني ده بس أسبوع وري ده صد صدي وري طبقان دنش بله باشا گەلێکی سپاس لە داویە برێز ئەبراهیم زۆر سپاس عوسمان زۆر کولگەل مەبوون ئەگەر گوتنە کۆی داوی هەبێ حملەین وە یێ بێوێ چ بن و بخواز بن بەحساوێ بکەن کەرەمکەین ji bo hemlê mewa jî daliyê karkerê şer ewanekê de jî berdewam e yanî gelek hemlet me dest pêkirine û wî berdewam e yanî ji pasrêya îva dîva me dest pêkiriye heta niha berdewam e û ji bo milê çopê jî em bêhêvî miletê me mere elkar bê ji bo bajarê me paqij bibe û yanî bibe hedarî yanî meselê çopê wanekê şer'a ne manzereke xweş e yani lezênên bajarê dinyayê wanekê xweş dibin çima bajarê me wilo pêş neketiye heta bêdamê باشە گەلێکی سپاس برێز ئەبراهیم لەگەڵ مەبوو ژە ڕێڤەبەریا ئۆفیسا پاقژی یا شەڕەداریە باژارێ قامشلۆیە مە بەحسا بەریارە شەڕەداریە یان و دەکرد دەربارێ دەمێن کواتنە دەست نیشانکردن ji bo avêtina ziblûka marê ku taxên aliyê hilko kornîş û enteriyê meyselûn hilêliyê wê ji demijmêr heftê sibehê hetanî duwazdê nîvrojê be taxên dîtir jî weke meyselûn û aşûriyê û bişêriyê wê piştî danê nîvrojê bin ji demijmêr di duê nîvrojê hetanî şeşê êvarê hem welatî dikaribin çopa xweyan jî gemara xwe bavêjin gelekî spas ji bo van agahiyan ku lêgel me bû birêz Ebrahîm Esman bimînin di nav xêr û xweşiyê de guhdar û bînerên me piştî vê navbera Kurd bendî me bin dûr neçin.